من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وتابعين أجمعين. Barcha maqtov damlolar bizning tubanchiliklarimiz alamlarni yo'qdan bor qilgan Alloh taolaga gina tegishli. Biz onigina maqtaymiz, ondan gina yordam so'raymiz, ondan gina yorliqovni yolboramiz. Nafsalarimizning buzuqligidan, amallarimizning nasharidan biz Alloh taolaga sığınamiz. Kimni Alloh taolo o'zining keng rahmati bilan to'g'riga ko'ndirsa, uni hech kim adashtirmas. Kimni Alloh taolo adilligi bilan adashtirsa, uni hech kim to'g'riga ko'ndirmas. Şahidlik verem şunlukta Allah'tan başka ilahi yok, yalnız ol O'zining tengdoshi yo'q. Ham shahidlik berem Muhammed Mustafa sallallohu alayhi ve sellem Allah Teala'nın quli ham elchisi ekanligidan. Aning ahli bayti, sahobalarga, tabiinlarga ham to'g'ri yo'ldan borishi barcha mu'min musulmonlarga Alloh Teala'ning salami, rahmati va barakati bo'lsa edi. Allah Rabbimiz Peygamberimiz sallallohu alayhi ve sellem to'g'risida aytdi: "Va ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Biz seni g'alamlarga rahmat etibgina jibardik. Ham mana shu oyatning tafsirida olimlarning fikrlari bo'lindi. Qaysi birsi aytdi, Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam boridek unda mu'minlarga rahmat deb jibarilgandir dedi. Ikkinchi birlar aytdi, butun g'alamlarga, unda endi kafirida, mu'minida butunisida kiradi. Ham shunday endi shafaat to'g'ridagi hadisdan qaraganda Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning shafaati, ya'ni qiyomat kunida borib so'rovi butun kishilarga qo'yilganini biz ko'ramiz. Chunki shafaat to'g'ridagi hadisdan belgili, qiyomat kunida quyosh 1 mil qolgan shay yoqini aytilgach, butun kishilar qayg'u hasratga botib tururlar. Kishilar kirlarida gunohlarini belli ravishda botib tururlar, ham endi kishilar bir-birsidan so'ray boshlarlar. Ko'rmaysizmi, bir shafaatchini deydi. Bütün peygamberlerini yürüp şunurlar, ular o'zlarini uzr topurlar. Eng so'nggi peygamberimiz Muhammed Mustafa sallallohu alayhi vasallamga borib murojaat etgach, Peygamber sallallohu alayhi vasallam aytadi: "Men turarman, ham ketirman Rabbimning qarshi ostida sajda qilaman" dedi. Ham Alloh Rabbimiz menga qarshi ochmagan maqtov so'zlarni ochar, men uni maqtarman. Ham menga aytar Alloh taolo: "Ey Muhammad, boshingni ko'tar, so'ra, berilar, shafaat qil, shafaating qabul etilar" dedi. Yani şundan ko'ramiz endi bunda bütün kishilar da tiladilar qiyomat kunining boshlanishini, ya'ni endi tuzir shoma qolmag'ach, tuzir hal qolmag'ach, ham endi so'radilar, ham endi Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam ular uchun shafaat qilgach, qiyomat kuni boshlanib ketadi. Ham endi Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning albatta endi darajasi bek zo'r. Alloh subhanahu va taolo ana nashloy g'alamlarga rahmat etib, jibarul bilan birratdan ona tag'in vazifalar yükledi. Ol şahid olarak jibarildi. Ol suyundiruvchi olarak jibarildi. Ham ol indi kesatuvchi olarak jibarildi. Bu to'g'rida Alloh subhanahu va taolo oyatlarida aytadi. Ham endi Alloh subhanahu va taolo o'zi ona maqtab aytadi: "Innalloha va malaikatahu yusalluna alan nabiy." Allah o'zi ham uning farishtalari payg'ambarni maqtab salovat aytadilar. Ya ayyuhallazina amanu sallu alayhi va sallimu taslima. Ey iymon keltirgan bandalar, siz da ona salovatlarni aytingiz, ham salomlaringizni yetkazgingiz deydi. Ham mana shu oyatlardan endi biz onlarga tilaymiz. Alloh taolo nechik salovat aytamikan, farishtalar nechik, ham mu'minlar nechik aytirga tegishli. Buxariydan keltirildi, Buxariyning jildida Abu G'aliyadan keltirilgan hadisda Abu G'aliyadan keltirilgan u Allohda Alloh taolaning salovati u farishtalari oldindan payg'ambarni maqtadi. Farishtalarning salovati esa duo deydi. Shunday fikrni aytuvchi olimlar bor. Abu Isa Tirmiziy aytdi, Sufyan Savriydan ham boshqa ilm ahllaridan rivoyat qilinadi. Salatul Robbi ar-rahmati. Yani Rabbinin, Allah Teala'nın salavatı ol merhametidir. Onun kullarına olan merhameti. Vassalatul melaiketil istiğfardır. Feriştelerine salavat aytığı ol tövbe istiğfar kulları şu kulluğu düşündür. Hem İbn Abbas radıyallahu anhuma'dan getiriler. Banu İsrail kavmi Musa aleyhisselam yanına girdiler, hem soru verdiler. Senin Rabbim salavat eylemedi.
Шушы сорауны биргәч, Аллаһ Раббыбыз Муса алейхиссаламга мөрәҗәгать итеп әйтә: "Әй Муса, синнән сорадылар, Раббың салават әйтәме?" дип. Әйт син аларга: "Әйе" дип. Дөреслекдә мин һәм минем фәрештәләрем пәйгамбәрләремә салават әйтәбез. Һәм Аллаһ пәйгамбәрләр һәм инде шушы пәйгамбәр саллаллаһу алейхи ва саллямга да шушы аятларында Әл-Ахзаб сүрәсенең 56-нчы аяты Аллаһ үзе һәм аның фәрештәләре пәйгамбәргә салават әйтәләр дигән аятлары иңдерде. Һәм инде пәйгамбәр саллаллаһу алейхи ва саллям шушы аңа салават кылуга индергән. Мисалы Абдулла ибн Гамр ибн Ал-Ас радиллаһу анһудан китерелә. Ул пәйгамбәр саллаллаһу алейхи ва саллямның булай дигәнен ишеткән: "Ман салла алейя салатан, саллаллаһу алейхи биха ашран." Кем миңа бер салават әйтсә, Аллаһ Тәала аңа алмаш итеп 10-ны әйттерде. Бу хадистән күренә инде пәйгамбәргә салават әйтү саллаллаһу алейхи ва саллямга Аллаһ тарафыннан безгә 10 салават, 10 тапкыр Аллаһ Тәаланың безгә мәрхәмәт белән каравына инде бер сәбәп буладыр. Һәм инде Аллаһ Раббыбыз китабында хәбәр бирә, үзенең мөмин кулларына да салават әйтүе турында. Мисал өчен Аллаһ Тәала әйтә: "Я айюхаллазина аману зкуруллаха зикран касира ва саббихуһу букратан ва асила. Валлазі юсалли алейкум ва малаикатаху лiyukhrijakum минадh-dhulumati ila-n-nur ва кана бил-муъминина рахима." Аллаһ Тәала әйтә: "Эй иман китергән бәндәләр, Аллаһ Тәаланы күп итеп зикр кылып искә алыгыз" ди. Һәм аны иттәлек ишле мактабыз. Ул Аллаһ Тәала шулдыр. Ул үзенең кулларына салаватларын әйтәдер һәм аның фәрештәләре. Шушы кулларны зулымлыктан, ягъни караңгылыктан иман нурына чыгарыр өчен ди. Һәм Аллаһ Тәала мөмин кулларына карата рәхимледер дип Аллаһ Тәала әйтә. Һәм инде Пәйгамбәр саллаллаһу алейхи ва саллям үзенә салаватның һәрдаим ирешеп торуын инде хәбәр итә бер хадисендә. Аус ибн Аустан китергән хадистә Аллаһ Рәсүле саллаллаһу алейхи ва саллям әйтә: "Инна мин афдали айямикум йаумал җумуъати, фааксиру алейя мин ас-салати фиһи." Дөреслекдә сезнең иң хәерле, иң дәрәҗәле көннәрегез ул җомга көнедер. Җомга көнне миңа салаватларыгызны күбәйтегез. Фа инна салатакум ма'рудатун алейя. Чөнки сезнең салаватларыгыз миңа ирешәдер. Һәм инде сахабалар сорадылар: "Я Расулаллаһ саллаллаһу алейхи ва саллям, ва кайфа ту'раду салатуна алейка ва кад карамта?" Эй Аллаһ елчесе саллаллаһу алейхи ва саллям, син инде үлеп тузанга әйләнеп беткәч, безнең салаватларыбыз сиңа ничек ирешсен дигәч, Аллаһ елчесе әйтте саллаллаһу алейхи ва саллям: "Инна Аллаһа азза ва джалла харрама алал арди аджсад ал-анбия'i." Дөреслекдә Аллаһ Тәала азза ва джалла ул җиргә пәйгамбәрләрнең, расулларның тәннәрен харам кылды. Ягъни аларның инде тәннәре ширеми дип аңлыйбыз. Абу Хурайрадан китерелгән хадистә Пәйгамбәр саллаллаһу алейхи ва саллям әйтте: "Ла таҗалу кабри гыйдан ва саллу алейя, фа инна салатакум таблугуни хайсу кунтум." Минем кабремне бәйрәм үткәрү көненә урынына әйләндермәгез ди. Ләкин миңа салават әйтегез. Чөнки сезнең салаватларыгыз кайда гына булсагыз да миңа ирешәдер дип Аллаһ Рәсүле саллаллаһу алейхи ва саллям әйтеп калдырды. Һәм инде ул менә шушы Пәйгамбәр саллаллаһу алейхи ва саллямның исемен ишетеп тә салават әйтмәүче кешене саран дип атады бер хадисендә. Расулуллаһ саллаллаһу алейхи ва саллям әйтә: "Ан Али радиллаһу анһу قال: "Al-бахилу ман зукирту индаһу фалам юсалли алейя." Али радиллаһу анһудан китерелгән хадистә Аллаһ елчесе әйтә: "Саран кеше шулдыр дип, мин аның кырында искә төшерелеп тә ул миңа салават әйтмәгән кеше" ди. Һәм инде салаватның рәвешенә генә тукталып китәбез. Абу Мухаммад Каб ибн Уҗра әйтте: "Хараҗа алейна ан-набий саллаллаһу алейхи ва саллям фақулна: Я Расулаллаһ саллаллаһу алейхи ва саллям, قد علمنا كيف نسلم عليك فكيف نصلي عليك." Бер вакыт Пәйгамбәр саллаллаһу алейхи ва саллям безнең янга чыкты һәм без аңа әйттек:
Ey Allah elchisi sallallohu alayhi vasallam, biz endi bildik senga nishib etib salom aytasin dedi. Assalomu alayka ya ayyuhan nabiy va rahmatullohi va barakatuh. Shulay deb murojaat qilamiz. Lekin senga nishib etib salovat aytirgasin degach, payg'ambar sallallohu alayhi vasallam aytdi: "Qulu Allohumma salli ala Muhammadin va ala ali Muhammadin kama sallayta ala Ibrohim va ala ali Ibrohim innaka Hamidum Majid." Ya'ni biz namozlarda o'qitirgan salovatni payg'ambar sallallohu alayhi vasallam shulay deb aytamiz deb o'rgatib qoldirdi. Ya'ni ey Alloh Muhammadga hammaning g'oyasini o'zining salovatlarini erishtirsan edi, nechik sen shu salovatlarni Ibrohim ham uning g'oyasini erishtirgan edi. Ham ona barakatlarini nasib etsan edi, nechik sen Ibrohim ham uning g'oyasini barakatlarini bergan edi deb payg'ambar sallallohu alayhi vasallam endi anlatib qoldirdi. Allah elchisi sallallohu alayhi vasallam shundan da g'alamlarga rahmat etib jibargan bir zot. Butun xalq endi gunohlar o'qinidan tushiribgach, Allah elchisi sallallohu alayhi vasallam 23 yil ichida birovda ishlay olmagan ishni ishlab qoldirdi. Kishilar payg'ambar sallallohu alayhi vasallam kelgan vaqtda xamir ishalar edi, zina qilalar edi, ribolar qilalar edi, bir-birsini zulmlik qilalar edi. Eng zo'r zulmlik albatta ul Alloh taolaga qarata bo'lgan zulm, ul shirk edi. Butun dunyoda shu shay bir taralgan edi. Allah elchisi sallallohu alayhi vasallam tinchlik bilan, sabrlik bilan o'zini Alloh tomonidan yuklangan vazifani yig'ib chiqdi. O'zining ummatin shu to'g'ri yo'lga ko'ndirdi. Ham endi qiyomat kunida da uning endi birinchi aytgan so'zi Alloh taolaning shu ey Muhammad sura ham senga berilar shafaat qil, shafaatin qabul etilar degach, birinchi so'zi ana ey Alloh, ey Rabbim ummatim der. Birinchi bo'lib Rasululloh sallallohu alayhi vasallam qiyomat kunida da ummatim deb endi Alloh taolaga murojaat etdi. Endi shusha bizga to'g'ri yo'lni ko'rsatib qoldirgan Allah elchisi sallallohu alayhi vasallamning yo'lida iyaru albatta har bir musulmonning bir burchidir. Ham bizning ona qarata bo'lgan burchlarimiz mana shu hadislarda ko'ringancha ana salovat hamsalanlar zikru ham uning yo'lidan borudir. Ham endi Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning yo'lidan boru degan so'z u mana shu olimlarimizning yo'lidan iyaru ham endi Alloh elchisi sallallohu alayhi vasallam dinda endi qabul etgan ibrlarni, sunnat etgan ibrlarni yoritib boshqaruvdan iboratdir. Endi Alloh Rabbimiz har boshqalarimizga da nuqla iymon, tawfiq, hidoyat, istiqomat nasib etsin. Oxir so'zlarimizda da iymon kalimasi bilan bizni nig'atib, oxir o'rinlarimizni jannatlarda qilsaydi. Va qulu qawli hada va astaghfirulloh li va lakum va li sayyidi jamaatil muslimin innahu huval ghafurur rahim. Sami'ud du'a. محمد وعلى آله وأصحابه وتابعهم أجمعين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم أعز الإسلام وانصر المسلمين وارفع راية الإسلام فوق كل شعار ووفق ولاة الأمور إلى ما تحب وترضى يا رب العالمين. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه وتابعهم أجمعين. وأقيموا الصلاة.